Beskrajno su opasne i neodgovorne ponovljene pretnje ratom Kadrija Veseljija. Zato neka se Veselji ne veseli, jer pretnje ratom nikome ništa dobro nisu donele i naročito kada one dolaze od neosuđenog komandanta terorističke OVK Srbiji, koja se samo usudila da kaže da je njeno nešto što jeste njeno i po domaćem i po međunarodnom pravu, to jest da je Kosovo Srbija kao što jeste Srbija. A još opasnije je možda što na pretnje ponovljene ratom i nasiljem i širenje mržnje u ovom regionu ne reaguje niko. I to što Evropska unija, valjda od zaglušujuće buke od proslave zbog lažne demarkacije administrativne granice sa Crnom Gorom, nije našla za shodno da osudi pretnje koje destabilizuju region, pretnje ratom i pretnje nasiljem. To ćutanje je glasnije od mnoge buke i od mnogih reči.